ama saberin ka thu soi ngai thla a min lo thlir tu te zong zong sapat chi bai vek ule he hun lut tak min pe tu USA lama children ministry right tu te chunga lom thu ka soya thu sei thei tu ra thei na le damna min pe tu pathian chunga lom thu ka sei bokani ma sain pathian thu thiang hlim lo chiari la thu fing te bung som ni pani chang ruk Naupang chu akal na om konga chuan zirtir ula a upat hun po in a thla lawang FSC bungli changa le chang ruk Naupangte u lalpa a chuan innu le pa te thu zom ro u chu thil dik ani si a inu le pa choi moi ro chu di chuan itan tha anga le ya hian idam rei bokang tin nangni pa te u in fa te ti thin ur su ula lalpa thunun na a le zil na a chuan en kol zok ro u zohana thon thum na changli ka fa te thu taka an om ti ka hriat aliama lom na sa zok reng ka nei lo ve pathianin kan thu thiang hlim chiar te malmin som ro se ka thu soi tura hian Naupangten nu le pa te chunga an mawhphurhna le nu le pa ten Naupangte chunga an mawhphurhna koron soidona ama sa in Naupangten nu le pa te chunga an mawhphurhna koron soi masadon ni nu le pa te choi moi FSC bungruk ka kan chiar tak angkhan nu le pa choi moi hi Naupangten no sen an ni lai atanga an ma ni lo choi lian tu nu le pa te thu an oi tur ani duat takin an ritlan dam lo ni khwalai duat tak le mangai takin an lo en kol thin chewa chu wang chuan an thu in oi kha in ba ani nu le pa te mai ni lo u nau chung kwa te mangai tur nu le pa te hian tu ma thik rual lo mangai na le za na an phu lia le ani pathianin a ai o ta na ding turin nu le pa te chu arwata nu le pa te chang ni lo u nau te po mangaya duata an phuri te chok zan saka an ming moina hum saka an upat nu thleng po aduat taka en kol turin a phut zok ani heng thu pek te zom lova akal zonga khosareng reng chu pathianin mal somna an chunga avur don lo le pathian za lova timwal pho tu chuan siam tu a mangai lova aza thebok lo ani ti chuan lom na chang reng lo Naupangten van rama mun an chang lo lung oi lo vui reng mai ti tau ching thil ngen ching te trong kam vin le trong kam thalo tak taka nu le pa te chan ching kan omem le heng mi te hian van rama mun an chang lo Christian chung kwa phek zani somrat pani na chuan ti hian kan zol ne na zia ka Naupangte u in nu te khan an mangai nge che u atula chuti lo chuan in hlim thei hau lawang chutiang bokin Naupangte po in an nu le pa te chu an mangaya chu mangai na chu mel hlim tak trong kam dam diai mai te a lom tak chunga ma ni nu te in chunga na thok an tran pui a pon lama pa te na thok tran pui hi adik don lom ni atiani ti chuan ti han soi le a Naupangte u kong eng ki ma in nu le pa te thu zom ro u chu lalpa lom zong ani si a Naupang ma ni nu le pa te thu zom lawa timwal pho tu an thuron le zirtir na ngai nep ho te hian le thara chanvo an nei don lawa le thara ti thiang hlima chuan hel mang thu oi lo lom na chang reng lo Naupangte chu meichia an ni emo mi pa an ni emo an tan huna om lo chu tiang mi te chuan hele ya hian thu oi le in ngai tlom an zir lo chuan engtika ma khoya ma an zir to ngai lawang atiani khangkha Naupangten nu le pa te chunga mawhphurhna kan soi thei chu lo ni sila nu le pa ten kan fa te laka kan mawhphurhna kan han sei ve don ani kan ro hluber wana kan chom thei om chun kan fa te tan hian he khovel thiam na le sum le pai
le san na te nei tur hian kan hun le tha sum le pai te hi kan seng ui mi alawa ma se chatuan nun na an nei theina tur hian eng ang takin nge kan thorima kan hun le tha te an tan hian kan pek ti hi lo in ngai to ila thu fing te bung som ni pani chang ruka khan Naupang chu kal na om konga chuan zirtir ula a u pa hun thleng poin a theng hil lawang atia ti hian a jiak le a hem hetiang thu hi kan hmu a Naupangte hi zirtir uluk an tul zia min atar langa Naupang chu kan fa te kan mut hun lai te kan thut lai te konga kan kal lai ten kan tho hun lai ten kan zirtir tur ani ti asoi ani chu chuan Naupangte uluk taka zirtir an ngai zia voi khat zirtir mai hi atok lo ni ti hi min hriat tir ani ki chuan chungku worship hi apoimo em ya regular taka kan nei hi apoimo a pathian thu zirtir na hun le omdan moi te khun taka kan inshil thei hun le tong trai na kan man ho theina hun poimo tak ani a hemi hun hi reilo te toy fel tak plan lok thlap atha a lim om tak le Naupang te po in an lo tel ve theina tur le an participate theina turin boruak kan siam turani zai te music te thon thu zirtir nei Bible thon thu changne lo te po le testimony in share na hun te Naupang po in an soi ve thei ve kanu le pa te po in chu tiang boruak lim om tak kan siam hi apoimo em ani hei hi an Naupangte lai tong kan ti than chuan an upat nu le pan ni hun thlengin hei hi an chom nung reng don ani ti chuan chatuan nga fak phek zanga somsari paruka chuan ti hiana jiaka rei tak tak tong trai na le nin om thlenga fui na thu fa chiam na te in fa te chu tingui su ula thil siama tanga zirtir tur la chuakin pathian dan zom turin zirtir zok ro atiani chu wangin in chung sa khwana hi apoimo em ya in fa te chu sa khwana ngai sak turin tilui lo ula zom chak om takin chatuan nun dan dik chu zirtir zok ro minti ni ti chuan ni tina pathian ne na kan fa te tong trai na kan hlan hi apoimo em a ti hian zol nei chuan a jiak le a fa te ne na tong trai ho na ngai tha hi kan ban pha kamal som na ro pui ber hlo na ani rualin kan dam chung huna buai na le phur ri sang luan lu na kong hon na ani atiani ti chuan fa ten vo in ni lenga thil swalan ti lo nan te anzirla ya thata kan ti nan te midang te ta na mal som na ani theina tu le midang te tan puin tu ani theina turin le anril ruha na te le an lo ve shoman ti na te chok jang khai sak turin Naupangte pathian ne na tong trai sak in tong trai na kan hlan thin turani ti chuan Naupangte tan hian hun eng angzat nge nu le pa te hian kan pek ti hi apoimo em a zol nei boy han angai poimo a ti hian a ziaka in kom ho na atan le in fiam na atan abik takin zol nei chuan in fa te ne na in kom ho na hun le tong trai ho na hun nei thin ula chu hun chu engwang ma in thul ngai suang chu atiani tu na le chatuan dai na tho tur neya in ngai ro in mawhphurhna poimo masaper chu in fa te chunga in mawhphurhna hi ani fa te ne na om ho na le zirtir na hun po nei theilo don lo ai chuan in cheina hun te in sil le fen e le barzon na hun te chu ngai poimo lo zok ro thian kom te po thlel lo mai zok ro atini ti chuan fa te hi than khat chuanin kan fa te an lo hum swal an lo daya an lo swal hianin in mo pu lo hian kan fa te hi kan lo mo pu mai thina kan mo chiat thina amai ro chu kan fa te pathian thu anga kan zirtir lo le kan kai hruai le kan enkol dik lo awangin hei hi swalna thil swal hum swal an lo dai thin ani choka hei hi kan pom atulani kan zol nei chuan
tun lai khovela sualna apun lun na chan ber pakhat chu nu ten lalpa konga ngil nei le do thei taka an fa te kai shwaina na an thok lova thil dang an ril ruwa an ti kha zok wangani thang thar ten sa khwana lam an ngai sak tak vak lo na chan po hi chung kwa asa kholam inzir tir na dik tok lo wangani Naupangte chunga mangai na dik tak lan tir ani ngai lova an du om tir an ni baka nu le paten an en liam mai wangani nu te chu sum na te khovel ti dan zui chak na te le in chei na te hian an ril ru tam ber aloa hei wang hian an fa te en kol na lam an ngai tha an fa te lo upa ve zel chuan an phu tok zirtirna an dong lo ani atiani chu wangin nu le pa te u tho ula ngur chuai te su u sual na tui phone lo dang tur chuan in fa te chu veng tha ula in fa te chunga setanan lungpui lian pui ada chu lum son ro u an mani in an ti theilo hi nu le pa ten an ti the ni atiani ti chuan chungkwa hi apoimo em a chungkwa po chungko in lai chin na hi apoimo in atulani engwangin nge hi atul em kan ti chuan van tem lok na mun ani chungkwa hi ko san trobul ania khotlang le ram siam na mun ania zirna school masabberania setanan alal thut thleng hun atum na mun ania za om taka pathian kan choi moi na mun ania chanchin tha thil zo tura training na center ani bok ani ti chuan kan nam nun le dan culture and traditions te hi chung ko vong him tu le min ven sak tu anni kan chung ko nam nun kal tlangin chanchin tha min zong chuak tu pathian kan neya kan nam nun dan le chi le kwangte kan mu sita kan ngai poimo lo chuan kan chung kwa in lai chin na hi ader thong hle don ani pathian mangai tu nam mangai tu te hi rongbol tu tholok ber te an lo ni fo chu wangin kan fa te hi kan nam nun te kan nam ton te thiam tir hi kan nam tong te thiam tir hi apoimo hle ani I pakhat thil pakhat ka soidu chu Children Ministries training na kan kalna han elder karthi sa local ve a ani po hi hun nelo em ni khatatar kar som paruk na thok thin ani a ma se Children Ministries training aron tel khan kan fa te ta na hun pek apoimo zia kha asia a chu wang chuan ni khatadar kar khathi afa te worship na nei puina le income na ho le infiam puinan apetop maya anna thona tangin ina aron hong wanga afate worship puya income na nei puya infiam puina nei turin darkar khat aron honga chuan chumi zo chuan anna thona akal le wang thina ni chuti khop chuan fate tan hun hi apoi mo angai hlu ani chu an fate pon an ngai hlu ema nuam an ti ani ti chuan in kan training na min kan resource person dak pastor Don McLafferty tu soi hian min em ya ani po I pastor ani a ko shana khan a omna a khanin youth director ani boka nana takin a thoka an church khatere te ani a nimasela an lo pun na theina turle an Bible study te kha apena sa a hun kha amang na mem pona chuaka in chunga afa te tan hun anei lawani ti chuan voi kha chu a in khom don in zana I afanu te kum thum mi chuan aba akngonga ko in kapa zan in chu chuak su minin fiam puiro minin fiam pui ngai to lo mei atia apa chuan naktu ka le o atia ma se ani chuan naktu khelo thlengai don lo ti asha ta wang khana mitui hi atling kiau maya ti chuan aban chu ala thla a in khom tur chuan kong akhara kal santani ti chuan kal konga chuan avot ema thli hi athowuk maya ta chuan ngai tua na abenga chuan osin tak mai chuanin thu aron soyani fia mai hian ti hian ron soin ka sia atiani
Pastor Don kalau kalle masak pera chuan eng angzat member nge in ko shana ti te biakin engzan nge isak to ti te baptisma mi engzan nge ichantir to ti te hi kazot pasa per don lo che ma se karon zo masak ber tur te chu kalau kalle huna chuan khoya nge inupui le ifate ti kazot masa ber don che ati kha fia tak men aril ro khan asiani thil dang shed le tuma angai thlak po khan a om kha thu soi kha a om to lo ti chuan angai to a akal san a fa ten ngai ngoi ka pa min in fiam pui ro ti mi tui tling kiau kha mi thlai na mu a ti chuanin iso krista local le huna chuanin kanu pui april chu pathianin iso krista in achan dama wanga lim le lom taka a om kapula ading don ani ti hi ka chiang em a ni ma sela ka fa te hi an om veng em ti hi ka chiang lo ani atia chu wang chuan a ho nu khan aril ru hi abuai em a tong traya ani na zong youth director ani te khang zong kha kalsanin mundanga an chung ku arong an bol thein hmuna an pema poisa lampang po har san tam takan ne ma se chung ku arong bol thei an ni khan ati hlim em a ti chuan a toy zong in soila tuna chuan an lo puitling to a ka fa te pathum mi pa khat le me chepan ni te an lo puitling to a tuna hian an vai hian iso krista tan hian ambassador an ni vek ani atiani chu wang chuanin kan fa te hi an poimo em a eng ang takin nge kan ngai hlut an chatuan nun na nei tur hian eng ang takin nge I kan zirtira hun te kan pek ti hi apoimo em ani kan top don tonga atop beratan ven kolna na ngai saklo nu le pa te chuan thil swal na satak an tia Naupang khongai thak tak te le pathian laka thil na satak pathian laka thil swal na satak an tia ni ti hi zol nein testimonies for the church volume khatna phek zali somni pathuma lo zia kani le ka thu soi zong te lo ngai thatu mai ni lawa atak taka zom thei theu turin kan zawa in pathianin mal min som sak theu ro se